Bismillahirrahmanirrahim. Şu an Afrika'nın Uganda ülkesindeyiz. Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı olarak buraya gelip burada insani yardım çalışmaları yapıyoruz. 7000 kilometre öteden ta buralara hayırseverlerimizin yardımlarını ulaştırdık. Kimi hayırseverlerimiz cebindeki son harçlığını gönderdi. Kimi gençlerimiz evindeki kumbarlarını gönderdi. Kimisi el emeği göz nuru yaptığı el işlerinin parasını satarak parasını bize gönderdi. Rabbim bütün hayırseverlerimizden razı olsun inşallah. Biz de burada onların bize vermiş olduğu yardımları burada ihtiyacı olan fakir ve mağdur ailelere dağıtıyoruz. Allah-u Teala hepsinden razı olsun inşallah. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kami. Ay Allah mwene buyinza ya Rabbi. Ay Allah. Abagaizi kize. Selamünaleyküm. Selam. Türkiye. Yogera kama Türkiye. Sana selam getirdik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل هذه الصدقة اللهم تقبل من إخواننا اللهم زدهم ولا تنقصهم اللهم زدهم ولا تنقصهم اللهم اغفر وارحم أصحاب التقى يا رب العالمين اللهم وزدهم وبارك لهم يا رب العالمين سيئاتهم يا رب العالمين اللهم ارفع هيئة أمود كرفاني أنزون فاونديشن يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Tweyanziza ino omutekerebani. Tweyanziza ino omutekerebani.